umuntu ashobora kuba yatunganya inkoko akayigeza ku meza imeze neza fureshi. Ubwo ikintu umuntu aheraho ni ukubanza umuntu yagira gutya akayikata akayikuraho umutwe, murabona uburyo nayikuyeho umutwe, ubundi ugakomeza ngiye kubereka ibindi umuntu akurikizaho. Ukayipfura amababa, turawugapfura kugeza ubwo murabona ko ikijyanye no kurangiza kuyikuraho amababa yayo umuntu ari kubirangiza, hanyuma urakomeza ugapfura kugeza igihe uyinogeje neza, warangiza ugategura. Igikurikiraho uraza ukuremo aka gatorezo ndetse uyu muhogo nawo uwukuremo. Ubwo igikurikiyeho ni ukubereka uburyo uza kubikuramo. Uraza ugakeba ahangaha hagana ho mu ijosi mu buryo bwo gukuramo agatorezo, ugakeba gatoya kugira ngo agatorezo k'ibyo yariye byose ugakuremo. Ngo ni ukuvuga ngo aka gatorezo umuntu agomba kugakuramo. Murabona ko yari yariye utuntu twinshi, kandi ubwo aka gatorezo kaba gafatanye n'umuhogo, ugerageza uburyo bwose ugakuramo, gerageza ugakuramo ibyo mu nda ahangaha uri gushaka kugira ngo n'aka kabuno kavemo. Ubwo uraza ukate, inkoko yanjye murayibona, ibinure ni akangari byo mu nda murabibona. Ubwo ni ukujyamo agerageza uburyo byose ndi buze kubikuramo. Ubwo iyo ugize ugerageza gukuraho indogwe, dore ngiyi. Aka kangaka nako ugomba kugakuraho kugira ngo inyama zawe utazirya zishaririye, ugakuraho neza, kuko iyo kamenekeye mu nyama zirasharira ku buryo utazirya, rero ugakuraho. Iyi nyama y'umwijima nayo urayitunganya kugeza igihe imeze neza, ukayikuraho neza, kuko n'inyama zo mu nda nazo ziraryoha, turaza kuzikenera mu gihe turaba turi gutegura amafunguro yacu. Murabona ko inyama zacu zimeze neza, ukayishyira ku ruhande. Iyitwa agasendababoyi, inkoko yanjye murayibona ko imeze neza. Aka gasendababoyi rero ugakuraho nako neza, ukakabaga. Ngiye kubereka uburyo ki ukabaga, kaba gafatanye n'amara, ugakuraho kuko tutari buze kuyakenera, ukayashyira ku ruhande mu myanda. Ubwo aka gasendababoyi kacu uraza ukagasaturamo neza, ukagakata kabiri. Ndimo ndabereka ukuntu